welcome back to my channel. Mayam ngasi se ai muri se ngauge toini ado muri se aina kai ngaudoino haibada ko asi se haidi akhoi gi kuina su thamba ya ba aduga kai haini chaga su khangde sa dumain toraga sa ba ya ba haidi hawbagi mong da dumain aina ngaudoini ngasi gi muri se aduga sida aina muri da kai kai haptino do mayam jemine se haina ge ba ko mathang tawna yam ka su ka hena hapa sida haptu si kari pata se asi loi puna ma hap toini sida aina sa jain thamini kari pata se hap kaina ko asi se hajik ta heuri bini ko makha dagi ada si se fajana tawraga ai kana tawrani ngauthara ani aduga kha koina thamba ya bagi chaba ya bagi mong da ko asi muri se loina ko khaira ni ba ko me yamata jemine se hoji mana se hoji sumai tawraga loina che makhon thum sumai na loi thot pirani ba ko mana se fajara ba ito mayam khang sa na I thau hape duga ji kari pata se hap chalani ba ko tana sa lage khang se hana khang sa lo ra thau sa le duga ji si se hap chalani maya srap no ji si hap again na kana tawre mayam asi se mayam hindi da ko adigi kari pata se mitha nim mai da ko khunai ni mana ni ba se sem na ba ni mana kha da bi hai da ko thum ni mana hai da adumai ni mana thum ba ti je ba na ai kem law no ngau do ni hana adu da ga muri se ko na mo hap je to kem law re ko ti hana samai na krem law no ngau bi ba ko duga kita budum cha su dum haw ni se ki matik kam la de ai muri se hap chal lage te muri se hap sida hap to che jam na live recipe ni thum jitani hap to se ka yom hap hoy ba thum je hap lo ga mo ya kadala duga mayam hajik si bujia se kata hap chulani ba ko Rồi sẽ lẽ mèo và chú lẽ thì cũng sẽ pair đi ado mayam se leire final look muri ngoba loire aduga sika muri ngoba da hap kribasi khali bujia ga thum khaktani hapi se kari pata sika ko aduga kari pata hap se ma haw ba thokpani mayam se sungche chojana ai gi recipe se try to bio jam chathi na haw bani aduga kari pata isu kari pata se chaba du jam phaidana ko haksang da jam kanai adudana ni mayam adudana kai sida ina hap tri se badam khaktani hap tri se badam leitabi maram na badam hap tre mayam na badam chaning bataraga di adum hap piu badam hap asu dum haw ni ba ko mayam sung soy tena try to bio asigi recipe se ado ngasi ko ina di video se matang chelo chenjerege mayam aduga ano ba video amu puraga lakcherege ano recipe amu puraga lakcherege ngasi ko ina di bye bye thank you for watching.